Чихата да оилаи тоҷик ғафлӣ, барои чита да оилаи тоҷик ғафлӣ? Ҳамтари кор шида, ҳамун вақти ҷанг дара таваллуд шидам. Ман ҳамун берун да гаштам, худам тока будам ҳамтари Калазарт. Неки ҳамин менталитет полностью впитаться кардаги ҳамин тоҷикӣ. Чун номта Исо мондан? Номи ҳақиқии худ Слава, Вячеслава? Слава. Исуса Бог мегам, фаҳмидӣ? Ӯ Бог нест, ӯ пророка, пайғамбара. I touched for team футболки Аҳмадшоҳи Масъудро мехоҳам барои ту ман тӯҳфа кунам бародарҷон. Шеърони тоҷике ки таърих сохтанд. Маънош ҳамин хеле. Я он касб дорӣ ту? Ҳеҷ надорам бо. Чӣ хел анҷо сум кор мекунӣ ба? Худо ризқ додааст ҳамин. Зани тоҷик рисанид? О, ина хай ёфтем. Керил наёфтестен? Ёфтем, уже ёфтем. Я ҳастай зан. Суннати пайғамбар дора. Ин чӣ? Ин этика ва эстетика. Тоза гаштан, нос, яъне чизои ҳаром накашидан. Самый главный минус это то, что дар Тоҷикистон Иса, салому алейкум. Ва алейкум салом, брат. Саломатия чӣ хелай? Алхамдулиллах, меша асос, Худо қувват додааст. Хотел бы передать привет своим землякам, бародарои мухлисои аз Тоҷикистон, ҳаматон дашмода раҳмат. Аяма болельщикои зурай болельщикои Тоҷикистон раҳмат. Падару модари ҳақиқии худ тоҷик нестанд? Не, урусан ардош отам очам, неки ӯам уҷада таваллуд шидагиам дар Сарбанд. Баъд манам уҷадам таваллуд шидагиам. Рости гап уже ӯ вақтода урусо кам буданд. Ман ҳамун берун да гаштам, худам тока будам ҳамтари Калазарт. Тоҷико кати гаштам, ису уже баъд ҳамаи забони тоҷикӣ уже ранги родной шидайда. Что урусӣ, что тоҷикӣ уже барои ман як хелайда. Чӣ хата да оилаи тоҷик ғафлӣ? Барои чита да оилаи тоҷик ғафлӣ? Ҳамтари кор шида, ҳамун вақти ҷанг дара таваллуд шидам. Намедонам барои чи отаи очаи ман ҷудо шидам, фаҳмидӣ? Отам раи худаш кати рафт, ман кати очам мондам. Дар Сарбанд? Баъд душанбедам зиндагӣ кардагим, хондагим уҷада. Баъд 12 сол кати очам зиндагӣ кардам, баъд очам гузашт, мурда. Баъд ту 12 сола будӣ? 12 сола гузашт. хоҳар, ака, апа надоштӣ? Не, худам тока будам. Запрос додам Россияда, ки отаям роднома биёванд. Зинда неста. Ки запрос дод? Ҳамин ҳукумат. Тоҷикистон? Суетица кардам барои ман, тока мондам да, сағира. Ӯ вақтода ман кати тоҷико зиндагӣ кардам кафас. Баъд суетица кардам, отама ёфтанд, омад, гирифт маранам вурд Сибир. Сибир, а ту ҳамун вақта дар Тоҷикистон дар хонаи ӯ зиндагӣ мекардӣ? Мардаки тоҷикӣ модар? Чанд сол қати зиндагӣ кардагӣ? Бисёр не, где-то 1 сол ҳамкан. Катишон хай зиндагӣ кардем, уҷа дастгирӣ кардам, даст маҳвол кардам, фаҳмидӣ, яъне чисто мусулмонӣ кардем. Нормально всё шло. Россия омадам, камтарак раи дига кати рафтам, да, ҳамин урусҳо гаштам кати, камтарак вайрон. Отат омадак Сибир бурдакан? Аз Сибир дар ҷо зиндагӣ мекардӣ? Красноярский край, шаҳри Ачинск. уҷа зиндагӣ кардем, уҷа оилаи худаш дошт, фаҳмидӣ? Уҷа омадам, мачха буд уҷа, уже ду додар доштам. Инки кати ҳамун мачха, кати отам общ язик наёфтам. 22 солаги ман уҷа зиндагӣ кардам, хондам ҳамҷада. Баъд ҳамин Москва омадам. Додар ма ёфтам, умара катишон зиндагӣ мекардем. Чӣ ёфтӣ ба ёра? Соцсетида ВКонтакте ёфтамаш, навистамаш, умара фарёд кард, биё иҷа зиндагӣ кун. Ягон кор бор меёвӣ, ису хайҷа чӣ хеле. Агари ман хондаиста будам, ҳамун учёбара мондам, омадам иҷа. Омадам, хай оста уже 5 сол шида, Москвада гаштем. Пеши додари тоҷики домани иҷа? Аҳволи ба ё хабар мегирифтӣ вообще? Чӣ хел сол ин қадар вақте ки дар иҷа будӣ? Аҳволи ба ё хабар мегирифтӣ? 10 сол надишона? Қариб 12 сол. Вообще ягон хабар набуд. Умара ёфтам, баъд уже возобновить кардем уже. Дар бораи ҳамин сурат камтар нақд кунед? Медонӣ кай буд рӯз, пеши як рӯз, получается вчера, даст маҳлол кардам. Фаҳмидӣ? Баъд на следующий день сурат кардем, фотографа ки ҷое пайдо шида, намедонам.
Мега биё ҳаматон ҷамъ шавем, суратон бигирем. Баъд ина Умар, Абубакр, ё амҷадан оли, аму апаву хувароли аму Тоҷикистон, ами амакӣ тоже иҷода кор мекунад. Короче, ту бори тоҷикое ки тоҷик будан мисоли гап чӣ қадр дар қалбта забона аёд набироварди тоҷик буданда дар дилет монди мо ганда фахр мекунем. ами чӣ гуфтам, аму менталитет мумкин ма внешностям дигар хеле камтарак, ами зардум, неки ами менталитет полностью впитаться кардаги ами тоҷикӣ. Чӣ ма тоҷикора медонам, ба фикричка намедонам антари, фаҳмиди? Полностью антари шидагима. Вообще план дори дар оянда бураи Тоҷикистон? Хай уҷа ҳаст ҳамун замин гирифтани уҷа як хона бисозам, неки на постоянной основе уҷа намешавад зиндагӣ кардан, барои ки чӣ корборо ҳичи нест уҷа движуха вся здесь в Москве, барои ҳамин уҷа просто антари отдыхкунӣ рафтан тамом. Ё бизнес мекушоӣ? Айни пирида. Уҷа барои отдыхкунӣ ҷои зурае мекунӣ. Чиста прописката московский мекунӣ, фаҳмидӣ? Пенсияи московский мегирӣ, баъд бурай мешавад. ММА чӣ хелмадӣ? Спорт чӣ хелмадӣ? Хай ай будаким ҳамун сарбанда сар кардагим, дзюдо машқ кардагим. Ҳамун вообще дзюдо распространённый вид спорта. Чанд сола будӣ то дзюдо машқ кардӣ? 10 сола будем, 10 сола, ай 10 то 13 машқ кардам. Баъд ҳамун Россия омадам, ҷои деревня ки ҷо ман омадам, ҷои ягон секция набуд, гиревой спорт антари чӣ пайдо шуда, гир мебардорӣ. Ман уҷа рафтам. Хай машқ кардан дар коре, ягон чӣ кардан дар коре. Ман ҳамун гиревой спорт рафтам, выбор дига надоштам. Гиревой спорт види камбағале, фаҳмидӣ? Уҷа пул, мул, спонсори ҳичи нест. Худут фақат кисаи худут раҳбарӣ, маҳбулӣ, хай ягон поддержка администратсия мекунад, неки намешавад. Смысл дора этим заниматься? Баъд ман фаҳмидам ки ами ММАда пул аст, уҷа мекунанд спонсировать, просто хита бояд шон бикӣ. Баъд ман бо айса роста единоборс содир омадам, рукопашка, пакратион, антари баромад мекардем соревнования, да ису, фаҳмидастам ки камтарак уже формара набирать кардастам, уже ами чизода даромадам, поп ММА называется, да? Чӣ номта ИСО мондан? Номи ҳақиқии худ Слава, Вячеслав? Слава Вячеслав. Аму вақти майдак будам, аму падари тоҷиким мега ами дини христианда аму Исуса Бог мегам, фаҳмидӣ? Ӯ Бог нест, ӯ пророкае, пайғамбарае ӯ. Ана ё номта хай Иса мемонем, Иса. Мефурата мегӯм, мефура. Инамтари Иса монда, хай мега ба тоҷикӣ Исо мешавад. Мегӯм хой бра, ану ай будаким уже ами Исо, Иса. Мо тоҷико ту борин ай тоҷик буданаш отказ намекунад, мисоли гап чӣ қадр ватанро дӯст медорад, барои ҳамин хат мо ту бори тоҷико яхе тоҷико ҳастанд ки ай тоҷик буданашона мисоли гап вай шидагиян, отказ карагиян, мисоли гап хотя фарзанди ҳамун сарзаминана, вале ҳаққа мехоҳем барои ту як ай тач спортим футболкаи Аҳмадшоҳи Масъудро мехоҳам барои ту ман туҳфа кунам, бародарҷон. Агар ту ҳамин пироҳан агар този бадар кунӣ бупӯшиш, агар мо ниҳоят ва ниҳоят хурсанд мешавем. Бё гап нест, брат, раҳмат. Болда пишакам ҷем. И ангур кай гирифти, худ ки Тоҷикистон натоди? Аму Тоҷикистон да рафтам, гаштем ису, Сарбан, Курған, Норак, Данғара да неки ғам додам ода. Чуа? Ҷа хонаи президента ку. Аму буриш кати рафтастам. Манам кадан ису, ман хато кардам, тоҷикӣ гап задам уҷа. Бо мегум и хонаи президента мегум, мегум ки мега биё брем. Отдел бурдан ам КГБ. Короче, учёда мондан марам, камера доштам, бо камера ман проверка кардам ису. Камери даста? Телефон ман полностью проверка кардам. Ҳич наёфтам, хай ҳамун экстремистки чизи кофтан, ҳич наёфтам, баъд уй додам, да. Бо ҳамун ман уҷа меҳмонӣ омадам, уҷа акай давлат буд. Урам файрод кардам, мега и агар ягон чӣ кунӣ, ай ту мепурсем, фаҳмидӣ? Баъд нафуридам. Раҳмат, брат. шеърони тоҷике ки таърих сохтанд, маънош ҳамин хеле, маънои тарҷумаи ҳамин чиз, ҳамин пироҳа. Оза пиш чӣ кор мекунӣ? рамҷо сӯ кор мекунӣ, барои чӣ кор медонам ки бодимай да тоқа сӯ намебиёрад, ММА да тоқа сӯ намебиёрад. Аммо бо
хиджома мекунем. Ну и кори основной нест, да, амтари просто хобби мегем амтари, просто мала махкула ами чиз. Озираж да, ММА да уже хай оликам хестест, ами бридан мегири, оликам мехезе, уже бад уже хватать мекунем. Иншаллах просто факат бридан дар кора. Ами бой быты уже ичкада дар кор нести. Ами, к сожалению, суровая правда амтария. Надо к ней быть готовым. Порой факат машканда надо дар кора прям без остатка не жалеть себя, ки смог бы себя обеспечить. Ич надорум был. Хай худо риска додест, ами ма практически ич намехарам, аму астам бародаро ёрдам метамада. Зиндагирам ҷои хоб кунӣ, сумам расход намекунем, ҷои ёрдам мекунем, фаҳмиди, ами, скажем так, большая семья есть, его надо поддержка мекунем. Барои ами ка нужда... Большая семья ке? Амма кати кариб инам ҷада шино шудагиам. Ё бародарои амаш мусулмона, катишон амтари якҷояем да, барои ами, так сказать, дастгирӣ кардан, не пропадаем. И ка сунда нуждаться намекунем. Аммо главное вақт боша барои машқ кунем, бас. Баромад кардан. Ти дар дунё чанд тоҷике ҳастай? Ин видео дидестай, мо қариб 50 миллион тоҷико. Ҳар як тоҷик бояд фахр куна амихи бачае ки ай тоҷик будани худаш отказ накардай, рафта Россия 10-15 сол зиндагӣ кардай, ин бохози забони модари хича аёдаш набароварда, мисля бо ҳамин забон хати гав мезанад. Самый главный минус это то, что дар Таджикистане большая безграмотность, к сожалению, да. Нужно побольше читать, искать знания. Вот это самое главное. Только вот так двинешься вперед, только так узнают о Таджикистане. А если у нас хоть там пол Таджикистана будет бойцов, для других людей, там, интеллигенции, это неинтересно будет, понимаешь? Ну, для спортсменов, да, будут говорить, вот есть там такая страна в Средней Азии, как Таджикистан, и все. А чтобы заговорили более обширно, такие там, чтобы доктора, ученые, да, что вот, как раньше, да, там, древняя Персия была центром цивилизации, куда ездили на практику, да, всю медицину оттуда брали. Вот. Чтобы сейчас о Таджикистане так заговорили, нужно развиваться вот именно умственно. Вот это вот самое главное. ما فهم در باره چی گام در باره اونه که روز بسیاری هموطنای ما معدنیتشون کم شدگیه، فرهنگشون کم شدگیه. فرهنگ و معدنیت که نه آموختن اخلاق همون دین آموزن، برای چی که دین ما، دین اسلام همین خیلی که مثلا گفت سنتی پیغمبر داره. این چیه؟ این اتیکا و استتیکا، توزه گشتن، دهان تا پاک وای کردن، مثلا گفت نوس، یعنی خیلی چیزای حرام نکشیدن. Меган, мы будем современны больше. Некий дин ислам ничем не мешает, чтобы тебе быть современным. Ты можешь быть современным, но при этом соблюдать свою религию. Вот. Я не знаю, может, они подразумевают современность, это вот ходить там, гулять там, курить, пить. Может, вот это для них современность. Да, но совсем это не так. Ми бойцой Тоджико интересная, зрелищная, ну, Азам Гафуров, да, Салим Мухиддинов. Ну, что, ну, стойки дерутся они. Очень интересно. Я наблюдаю за ними, как бы там стараюсь где-то словом поддержать их. Лично так прям я не знаком, но надеюсь, что в дальнейшем все мы познакомимся, перезнакомимся. Назовем это не командой, но чтобы вместе были, да, чтобы понимали, что мы... Поддержали друг друга. А я тхым кадагим, да, амтари бояд бошим. Ози ойлядор хасти, чхела пише вазияти, зиндаги чхела? Хай уже где-то 5 сол считаю, аму зан гирифтаним нашидеста, то это не то, то это не то. Зани тоджик гирифтаним? Ой, на, хай ёфтем. Керил на ёфтестен? Ёфтем уже, ёфтем, я астай зан, ами гуфтум, айбади мои Рамазан, бояд душанбе брам, аму я туй куним. Хай нашидай, види, граница махкама, его нашидеста, ами, ну, не получается, аму зан бигрим, хай, иншаллах, будем надеяться, ждать Мекина, Келин. Потом, как граница откроется, поедем, женимся. Иншаллах, туй намерим, брат, хизмат мекунем. Дар охир ман мехоҳам гуфтам бародаро ки ана
барои изтишон барои ки тамоми тоҷикони ҷаҳон лутфан ана мо барои ту дуо мекунем ҳама вақт дар бари тоҷикон ва пеш. Раҳмати калом. Футболкат меки зуд дай. Раҳмат, брат. Мегардем дигар. Бародарои азиз, рӯзи 10 сентябр ман бой дорам. Соперникам сахтае, чемпион мира по кикбоксингу. Ҳам борьбаш ҳам зуре барои ҳамин. Мада поддержка дар кораи поддержкаи шумо хай мисол ҷа намемонанд ки мухлисо будроянд, не ки дар дилтон бояд ман бошам.